i da ispunjavam svoje snove, a ne tuđe. Najbolji savjet je ubedljivo bio da se više fokusiram na ono šta donosi vrednost organizaciji i ljudima u organizaciji, nego na ono što mene konkretno zanima. A najgori savjet je bio da mnogo radim i da će to 100% biti prepoznato. Da je s drugim rečima mnogo bolje da se, nije point da se mnogo radi, nego da se radi smisleno. I ako drugi prepoznaju tu vrednost, onda ćeš i ti biti prepoznat na isti taj način. Strast prema poslu je ključ dugoročnog uspeha, jer mnogo je lakše biti motivisan i raditi fokusirano posao koji volite. Dok sa druge strane, najgori savjet koji sam dobio je bio: drži se sigurnog posla, dobre plate i ne pomišljaj na preduzetništvo. Jeste da siguran posao ima svoje prednosti, ali sa druge strane mi je preduzetništvo omogućilo da radim ono što volim i da ispunjavam svoje snove, a ne tuđe.